الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasising kami, hatiran alhamdulillah. Yun sa kita nyo, waktu na to ikarwa. Allah Ta'ala serta yang lain guru amin tagsuko lang ta magpatundok ato tani waktu ini nak magpalugay itok bal kuin guru kalasahan guru mulia wa irun narbayin dengan Syekh Abdul Nasir Rahman fal yatafadhal siyadatuhu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وسلم تسليما كثيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مجيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala hatiranan. Kaya na isab kami mga kamaumasan sing kamu ha kawiaksahan. Kumatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu amin sa barang abutan sin suara ini. Lagi masih rakitan ni wa pangadjian bunga sin pag-iman. Habunga sin pag-iman, papaamalan ka tu taning amalan sin atay na to.
Amalan sin suara natu. Amalan sin pito ang gauta baran natu. Papasinguran ka tu taniu in bar iman usog. Iban bar iman babae. Dahing hama sa panagnaan sambil pamasa natu ini sambil maut inadlaw kiamat. May tayad to mga anak po atiranan. Sila yad to ing kakuyakan sintuhan dia gumi. Sabab kal na wala nawugto in lasa iwan kuyag sin Allah Ta'ala kanila. Aula-aula na yun sila, wala sila miutas di nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Mga anak po yung pangadyan, yatod na mo, maun ganap, pahadarat sing kamu. Ayat panagnaan, paayat hikaupad, hasuratu Taha. Di ayat ini, hipapaingat ka tu tanyo sin Allah Ta'ala, siningat gawud, ingat matan, bukun sib-sib, bukun hundaw-hundaw, sarawa, ingatun kal na dia aksya sin Allah Ta'ala imingat. Taingukan na to mga anak po impalman si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin pamaugbog sinta umakka iwan sinta umadina hajaman sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Iwukila sin Allah Ta'ala hamasan nila yan. Ing Quran, doon da na naug harwahula yan. Surah Makkiyah, hamak katimulun. Wa surah Madaniyah, iwan hamadinatul munawwara. Hangpo tagto katahun, inlugay sin Nabi, hamak katul mukarrama. Inlugay ni hamadina, ang po katahun, kauhaan tagto katahun, na jukup. In risala sin Allah Ta'ala, pamaugbog simbar iman usog, ibang bar iman babay. Taha ma anzalna alaykal Qur'ana litasqa. In huruf panagnaan dua, Taha, pagtangon niya ito, huruful mukatta'ah. Alif lam mim, yasin, amin. Yung mga nasabot niya ito, ipabasa na sa jakato tanyo, yung makaingat sing kamaksuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lamu bimuradi. Allah Ta'ala makahatirat tunggal da siya. Nakawa, sumunod ayan, ma anzalna alaykal Qur'ana litasqa. Palman sin Allah Ta'ala, piyatulun na maun kay mong Qur'an, maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buko ni pagpahunit sing kabuhi nila riya dunya. Buko ni pagpasigpit sing kahalan nila riya dunya. Bukon dahi pagkalo, bukon dahi pag-iluhala, bukon dahi pag-umbulda. Nauno yan. Hikaisa mga tuan, piyatulun sin Allah Ta'ala yung Quran. Anjalnahu rahmatan. Kaya tulon na mo maun kalina. Hipabayta sin Tuhan hanabi kahinapusan. Hipapahindo sin Allah Ta'ala kanila. Hata umakka, hata umadina, iba nakuliling niya, sambil simaplag pakatana alam.
rahmatan lil alamin. Ipagkasi iban paglasa. Dahil nga sabab yan, imingat sing Quran, nakabayaan sin Tuhan. Mabaya siya manglasa, mabaya siya lasahun, lasa tagapahala, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, magad sing kabayaan sin Tuhan, bukun magad sing kabayaan sin tao. Sabab in tiap-tiap tao nagdarapi kilan pa kaniya. Hiyambuk na sila, sinallahu ta'ala, maun pakabayaan sin Tuhan, bukon na sila maghambuok pakabayaan sin hisiw-siw manusia. Yadto ni kaisa. Ikarwa, piatulun sinallahu ta'ala, in Quran yan, bukon ipaghiluhala, bukon ipagpahunita kabuhi, litus idabi. Ipagpasanyang sing kabuhi nila, hapag kaun nila, hapag inom nila, hapamaybay nila. Misanim manuk-manuk maya, sibi-sibi, nakahinang pugad. Sarayaw-rayaw, iban kutsun niya, di malarak sinhangin, di malarak sinisiw-siw mang lalarak, sabag pagmamartabatan siya. Bang pagmartabatan, inpugad si manuk-manuk, lawi, hindu sinallahu ta'ala, hatiap-tiap manusia, mag-addat-addat sila, maglasal-yasahi sila, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikatu, piatulun sinallahu ta'ala yung Quran, panabiha Makkatul Mukarram hangpu tagtu katahun, piatulun ha Madinatul Munawwara hangpu katahun, lius idabihi atba, supaya sumanyang, hakabuhi, iwan hakamatay ingkatan magad, hapang hindu piyasampay sintuhan, piyara niya, junjungan alayhi salatu wassalam. Saan yung mga tuan? Wa ansari, intimabang kaniya, inmiagad kaniya, pasanyangun sinallahu ta'ala, hakabuhi, iwan hakamatay. Apabila mutasin tawabihad turagbus, nagpasanyang siya pikilan niya, kabus-kabus, impikilan sintaw, wang niyari paagaro na pamandu sintuhan. Dahil nga sabab yan, piarahan siya sintuhan Nabi Iban Rasul, Iban Sulat, ampain akal niya, magad ha pamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na magliling kita niyo pakaniya, bang natuda ka iya ka din ini. Nabangway na yan na manusia, nagjuri pakaniya. Jurihon sin ama in anak, jurihon sin anak in maas. Simbukon magjuri, magkasi iwan maglasa. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Bukun namu piatulun maun kaymu. Nabi kay napusan ng Qur'an yan. Ampa kau malingog iwan sing kauman mo. Ampa kau magkalo iwan sin lasya mo. Ampa mag ambulda bukun. Karawa rahmatan minna wa sa'adatan minna wa yus'idukum ba'dukum ba'da. Iwan, magpasanyang, magtulong tawang inang katao, pahang katao. Kuno pembeta sin Allah Ta'ala, illa tazkiratan liman yahsha. Hikatumtum mo in ikaw ipon sin Tuhan. Hikatumtum mo in ikaw, aw ni papahinang kay mo sin Tuhan, buko ni papahinang sin tao.
Aun pagtaon, personal obligation mo, hantara mo iban sintahan mo, hantara mo iban sintawaway mo, hantara mo iban sin pagkahimo. Ang pagkaw magmabuga. Pag mabuga, kabayaan sintuhan, bukon pag mabuga, kabayaan mo, himinang kausalakan sing kabayaan mo, sinaun na salakan piara sintuhan, piyang hindu sing kanabihan, aula-aula in nabi iwan rasul kahinapusan. Illa tazkiratan liman yahsya. Tumayma na sadya sindeng hatuhan, ay nakaw tumayma sindeng hatao. Sabab bang kau tumayma sindeng hatao, magpatayma na kausab sindeng kay mo. Sagawa, in ako, in ikaw, iwan sin sila, iwan sin kami katantan, magtaayon makad pakabayaan sin Allahu Ta'ala, biya sin kakahinang sin Nabi Hamak ka, lawitong gatus, barhala, inya alup sin tao, napapataalok niya, in atay, in suara, haway paghiluhala, haway pagpubot, haway pag-ambulda, napataalok niya pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Nagtawap siya, iwan niya, amin barhala nila lawitong gatos, yaw naginisan na, naguhubo, nagiinom alak, nagkakatantan, wayron niya binasa. Sabab buko ni maksud magbali atay. Buko ni maksud hiluhala. In maksud sin pag-agama, rahma. Maba siya sumud sulga, sa intuhan na lawitong gatos. Kurikon sa jayad to. Hatulon sa jayad to. Biya din yung paghatul ka niya, kasi iwan lasa. Nawiyaon tuhan, sambil magtiyaon, magdurira. Duweng dalong na yung madhab mo pula, yung puti, nalag na kaurukayin. Ayaw, hatulon. Yung paghatul, pagkasi, ibang paglasa. Inluhay tuhan, I love you sadya. Ikaw apa, pag yanon mo rin po, I love you. Uy, si maas na. May matay na misyan. Oh. Buhi, ibang patay, iyan na I love you. Uy, nakalibuhi sadya. Nasa kalituan in I love you viyaon, I love you baldusa. Maita, wala niya kahad in I love you niya, in kasilasan niya kabayaan sintuhan, naghinang siya salakan kabayaan niya. Tazkiratan, panumtum kau patuhan. Kauno kau nakabutang na kau. Habiyay ta sin nabi, nagtawap siya, way misan nangubot, bihawon tuan. Sik mo akulong na sinitumad to. Na, sik mo ko isablaw niya. Pula-pula mo pagtawapan magsik mo. Na ikaw pa, nakapanik mo ka rito. Buko sa magsik mo. Nagkasilasan. Ayan mga tuan. Tazkiratan limay yahsa. Pagpatumtum sin atay. Pagpatumtum sin suara. Pagpatumtum sin pito ang gautabaran. Tumayma simbiyay ta sin Allahu Ta'ala. Pagkasi iwan paglasa. Pagtaayon hakabayaan sin Allahu Ta'ala. Ala ni'matil uzma. Muso sila sin nikmat sa rayaw-rayaw riya dunya. Iwan sa rayaw-rayaw adlaw ka na ka na. Indira sin pakaniya kun si sin sulga. Indira sin pakaniya hinduan niya sindahan pasulga. Na ikaw indahan di mo kaingatan ang pakaw kaingatan nakukan na kaw. Laong mo inharap intudyuhon ko ini harap palabuan. Nari ko kaingatan harap pakain. Nasa kaliwala man kaw si hinduan sin taulong mo dari na. Hauno-hauno neng ko. Nasa kali, nakaagad ka paji para pasanggali. Pagkadto mo bukon labuan sanggali, na mag-una ka rito. Waywihan kasusahan mo.
Na, bangkaw yad tumiyagad, sinatulan. Aun terminal harap man to. Aun terminal harap man to. Ni'matul uzma, ni'mat sarayaw-rayaw. Way kau kialupasan. Mga anak ka po, apabila intawri, makada kabayaan sintuhan. Lupas yung kabuhi niya, lupas yung kamatay niya, lupas yung pagkaon niya, lupas yung kataan pakaradyaan niya, sabab wala siya limamud, wala siya miyagada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak ka po, uno pembeta sinallahu ta'ala ri ayat, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Nagpatulunhan, nagbayta kaniyo pagkasila sa kamu, nagbayta pagtulong tawang kamu, nagpapanjari silang itiwan lupa. Magkahagad ka o tawari. Nagkahagad din tao siya, bukun, wala miyagad. Maingat da ko lang niya. Nakapikilan da ako. Haula irrijal, wa nahnu rijal. Bang sila lang na usog-usog da isab kita. Bang sila lang na takapikilan da kita. Pupuan na yung pag-usog-usog mo. Pupuan na yung pagpikilan mo. Pupuan na ito nakatantan. Humarap na kita niyo pakabayaan sinallahu ta'ala biya sim mga sila miyagada kanabihan iwa nakarasulan. Wala nagsimpak. Impa nga subo, may ta sila yad tumiyagad. Number 1, taharatul qalb. Malanu impangatayan nila. Mahamut impangatayan nila. Hikarua, taharatul lisan. Malanu indila nila sila makakabdang masusay pagkahinila. Bihawon tuhan kugan in tao. Naparuwal kulong na tao yadto. Kugan, kiakalan kulong niya. Ya, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam impiang ngayon niya patuhan. Bang mayan mapasampay niya ing kabayaan sintuhan. May tayad to, ada kala makapasampay siya simbukon kabayaan sintuhan. Amad tinhirwaan niya rumadlaw. Mga anak ka po. Bangin na binangayo patwa na bihad to dagbus, bihadin na kita niyo. Nasasasating mata, nasasasating pangdungog, nasasasating badyo, nasasasating taumpa, nasasasating pakaradyaan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, pialihala na sintuhan. Sa gawain pangayo niya, bihad to. Pagkaon na ngayo siya pagkaunutuhan ko. Bang man makaon ko kabayaan mo ra. Bihaon malanab, masaraping kiyaon sintao. Tansyo na ba? Inakaon niya. Waira inu-inu sintao, masarap long niya. Saan niyo mga anak ka po? Na, may ta sila turimayaw yung mga sahabat yan doon. Ikaupat, taharatul badan. Malano iban sutsi ingin hawawaran nila. Sabab piyakay na ila ini paglalano kabayaan sintuhan. Nabiya untuan, imaas-maas aungan sabon niya. Imbata bago aun sabon niya. Mga anak ka po. Ayaw na to kalupahan ini paglalano. Biyay ta sintuhan pa nabi, biyay ta sin nabi kato. Ini kato, ikaupat, pasinguran kato yung mga sila ini. Taharatul aqli wal fikr. Malanu in akal, malanu in pikilan, di niya akalanin baran niya, di niya akalanin
ang gawta baran niya, di da siya mangakal papagkahin niya, di da siya mangakal patuhan niya, sabab yaun kaniya ingkalan. Wal adabi wal akhlaq, ngalano masawa impangadatan niya. Di siya mamu, inapo na mo at tulong na, way kaya rapatan. Sin, nakahanggatustag kay man na karapatan. Hindi da karapatan, amurin niya kada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bang niya nahinang imbihad turagbos. Malano, iwan mahamut siya pa Allah ta'ala. Mubasharatan. Masigla siya rumagpak. Ila rahmatillah, ila barakatillah, ila ridwanillah. Masigla siya rumagpak patu. Dumagpak siya pa rahmat sin Tuhan. Dumagpak siya pa ulong sin Allah Ta'ala. Dumagpak siya pa barakat dengan Allah Subhanahu. Lilingon na to kanu imbaran na to. Bangunin diagpakan na to hamasa na to. Mga anak ka po, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmidhi. Biyayta niya ka to makaibog pat magtuhan. Naingkaibugan na to bihawon tao. Makita kaw pantalon ni mibugda ka. Di makaibugin tao, sabab ubos na piya kaniya pa kaniya piya panjari. Imili ka naginang sara, in itom di manjari mag-asawa puti. In itom suwairid tuha, lawom kakabunan, suwair puti sadya inuno. Ta nilalari liarak, inatulan niya dito. Ta da sila miyagad sinatulan kabayaan sin Tuhan. Manjari imputi pa itom, manjarin itom pa puti. Naggasto sila sara. Naginang sara sa taod-taod. Sa nilalaliara. Saan yung mga tuwan? Papamintangan niya ito sinun. Na unim ba ita, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakuyag. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inna Allahu Ta'ala tarayaw-rayaw. Nagdaak siya kanabihan, nagbayta sin sa rayaw-rayaw. Intay maun niya ra amoy marayaw. Ngalong mo marayaw kabayaan ko, tay maun di. Banging kabayaan mo yaun, miya kada kabayaan sin Tuhan tay ma. Kadi lawang ya subusin tao. Ing kabayaan mo yaun. Nakaagad ba yaon na kabayaan sin Tuhan? Na manging kabayaan mo, nakaagad na kabayaan sin Tuhan. Usog marayaw kawadun niya, usog marayaw ra kawadlaw ka na ka na. Hikaruwa, Inna Allaha jamilun yuhibbud jamal. In Allahu Ta'ala, malingkat. Nakita mo na, way. Sakita mo na malingkat timpiya panjarin niya. Kalasahan niya malingkat. Naunday pagpalilingkat na to. Aun. Na may talong mo mong yung aturon mangi usog, mangi babae. Malingkat na siya. Saan kan suwe ang bihad to, ampa mo kaingatan niya un malingkat. Ang pamukay nga tanin niya un bukon malingkat sa marayaw ra sila karuwa. Nari mo man akaruning kabayaan sintuhan, pag atod mo ikaw malingkat, pangatod mo sila yan to, pagsiki mo. Di kaw manayma, di nga pagkahimo, di da kaw manayma, sindi nga Tuhan mo, intay maun mo, pikilan mo, iwan akkal mo. Inna Allah jamilun yuhibbu jamal. Nabukon isa-isahon mo lingkat,
Panglapay ikaw silingkat. Nari man makadintaw kabayaan sintuhan. Di nila man ipasampay ang kabayaan sintuhan. Isa-isahon niya ang karayawan. Isa-isahon simpikilan niya, sinakal niya, sinapso niya. Saan yung mga tuwan? Na, uno pa yung biyayta sinallahu ta'ala yung kakuyakan nila. Inna Allaha karimun yuhibbul karam. Inna Allahu ta'ala marayaw kasuddahan, mamura, hino niya, indayaw kasuddahan, ibang pagmura. Amo yan yung suko na to amalan simbar iman, papasinguran ka ito. Nasa kalili na to, mana karuning kabayaan sintuan, impamaham na to, impanghati na to, inipagmura, inipagdayaw kasudahan, alta sadya. Tani yung mga tuwan. Ang paniyarihulan sinabi. Insabda niya. Wala tashabbahu. Ay sadya kamu simingud. Hindu at tumpukan piyagmulkaan sintuhan. Hinda siyo yan. La tashabbahu bil Yahuda wan Nasara. Ay sadya kamu simingud. Ay Yahudi wan Nasara. Mga anak ka po, naglaka mim Yahudi wan Nasara dunya ini. Diploy nila hadunya, biulakay nila dunya, ing kabayaan nila, ampa inta umakad, magsali hakabayaan sin Yahudi wan Nasara, di na makadintaw hakabayaan sin nagpapanjari kanila. Amad to mga anak ka po, na, tainguhan na to yung kabtangan sin, kakasisin Allah Ta'ala, kakasisin Nabi, di nga kasibi-sibi. Isyo yan. Sayyiduna Ali. Yaring kabtangan sin Ali. Dungugun na to. Kuning kabtangan niya. Iyakun. Ibut-ibut. Paghali kamutuod. Mana sin paghali, aun kamumulahan pa atay mo, aun kamumulahan pa suara mo, aun kamumulahan pa pito ang tabaran mo, aun kamumulahan pa jasad mo, aun kamumulahan pa kamatay mo iban, hakabuhi mo. Natuanin hiyali ana jasin taw yung kamumulahan masakit. Uno yung kamumulahan niyan, papaghalion kita niyo. Watahkimul hawa wasyahwat ala ampusikum. Paghali kamu, parintahon kamu sin napso niyo, parintahon kamu sin syahwat niyo. Hakabuhi niyo, ba pakamatay niyo. Na magliling kita niyo puno biyaw. Na parintari kita niyo sin kabayaan sin Tuhan, atawain na mamarinta ka to taniyo, pisuko kita niyo sin napso na to, pisuko kita niyo sin syahwat na to. Kabtangan marayaw, wala na to yung dungan. Sa ini-analyze sintaw bihaon, patta kita niya. Ha mobile phone niya. Kita niya TV niya. Kita niya katasawal, diungdungan niya, analyson niya. Uno pa yan yung biyayta sinuno. Paman ghalaba aquhu ala hawahu wa syahwatu fahuwa khairun minal malaika. Siyo-siyoin tao.
nang daugin akal niya, nang daugin pikilan niya, di makaatoy napso niya, di makaatoy syahwat niya, napupo niya, fahuwa khairum minal malaika. In tao yan, tao siya, kaakuti ka, wala siya naparinta, sinapso niya, sa namarinta kaniyang kabayaan sintuhan. In tao yan. Piyalawi siya ring hamalaika. Di kuno mga tuan. Waman ghalabat hawahu wa syahawatu ala aqli. Naisiyusin tao. Nang daugin napso niya, nang daugin syahwat niya, piyarinta siya sin napso niya, di na makadin akal niya kabayaan sintuhan, miyagad na napso niya, miyagad na syahwat niya, fahuwa syarrun minal bahaim. Waliyadu billah. Lawi ingi niya ring hayop. Mayroon siyang hayop mangi. Ba't bang mangi manok di na makaon? Asusungon di na makaon yung manok. May ta, kangiun na sintao. Bihaon kapatan adlaw, makaon na yung manok. Asusungon, maupat adlaw rakuman, makaon na yung manok. Bihaon, kiyaon na sintao, iniklog, mabaho. Butangan, ipagpasa sarapin mabaho. Nasumarap na yung mabaho. Anak manok patay. Kaunon na sintao. Masarapin niluon madtubiya. Kumusuglong ng bara. Kamuka sa ini, mga anak apo. Pabila mamarintay napso, mamarintay sahwat, mapisyukuin akal niya, syarrun minal bahaim. Inhayo, bangganta makamulakan yari, kumaon. Dahil nga sababian, wayroon sapi narurupang. Wayroon manok narurupang. Ba't bangaon sapi narurupang, di makaon. Bangaon manok narurupang, di makaon. Pabilay mano siya. Mamarintay napso niya, di siya makad pakabayaan sintuhan, di siya tumaalok pakabayaan sintuhan. Ulaika kal an'am. Paman sinallahu ta'ala, mawiya sila hayop. In siyabod sin Yahudi, wan nasara dunya ini, labi ring simparakala hayop. Kakawa, inang dungdung dahayan, bariman usung, iwan bariman babay. Tahan yung mga tuwan na sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na asubo siya, kila man asja'un na. Ya Rasulallah, hisiyun tao maisug. Na hindi ka atin tao maisug, ako yan lang, nakapatanin na patay ko tao. Na, mga anak ka po, taluson na to hadyan niya do. Kala sallallahu alaihi wasallam, in usog, in maisog tao, usog na kababain na ka. Man jahada hawahu wa syahawatu. Aming karausan niya, pisukuunin napsu pamangi, insyahwat pamangi, taatan li Rabbi, pagtaat patuhan, wa ibadatan li Rabbi, wa ijtinabu anil maasi wal muharramat. Pagtaat niya patuhan, iwan lumayo siya rin nga maksiat, iwan din nga kaharam-haram. Na murah-murahan mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uuhon na to, injasad na to, iwan sinyawalihan na to. Paagaron na to, hakabayaan sin Allah ta'ala. Tantuhon na to. Imagad na hakabayaan sin Tuhan. Amo rin sumanyang diha dunya, iwan pasanyang sin Allah ta'ala, hadlaw ka na ka na. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq wa sadad. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla
فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan karnikan pengajian jatuh berbuka muadu. Salam doa matun labay kapon suara. Manalipay station manay pagsyukon. Ima kong yapta. La ilaha illallah.